gace ka Puezero nga position strategique nk'uko iri kugenda bigarukwaho. Puezero muri aya masaha igice kinini kiri mu maboko ya AFC twirwaneho. Ubona ko imirwano imaze icyumweru cyose ihanganishije ziriya mpande zitandukanye itaragira ikigeraho ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa, kuko abitwa twirwaneho bakaniye bavuga ati nta na rimwe guverinoma Kinshasa n'uruhande rwabo rwabazareno bakongera kwisubiza minembwe. Ni ikibazo gikomeye ku baturage bari hariya, kuko ubona ko imirwano yo muri iki gitondo hari kumvikanamo ibisasu byari n'ibiremereye cyane. Guverinoma ya Kinshasa iri kwatsa umuriro ivuga ko ari wazarendo bari gutera. Guverinoma ya Kinshasa iri gukoresha imbaraga nyinshi. Abacancuro bari hariya Puezero mu gace yego amajyepfo ya Puezero, abacancuro bahageze. Ubona ko ni imirwano itaraza koroha mu masaha ari imbere. Twirwaneho bagiye kuba bahanganye tena nira mitwe yose n'iburiro bafatanye. Ku munsi w'ejo hari ibiganiro byari biteganyijwe i Rwanda, ndavuga ku wa 3 tariki 18 byagomba guhuza abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibiganiro amakuru angeraho mu ntago byabaye. Joseph Kabila yanze kwitabira ibi biganiro. Habaye icyo kibazo. Joseph Kabila ni usa naho ari guhagarika ibi biganiro, kuko ku ruhande rwe n'abitwa Sovole Congo bavuga ko Tshisekedi akabanza kubemerera ibiraza kuba byaganirwaho, hatitawe ko kuba afite ububasha nk'umukuru w'igihugu yategeka abatavuga rumwe n'ubutegetsi kuba baja Angola mu biganiro. Hari yateganyijwe ko haragaragara bitwa societe civile, hakagaragara abatavuga rumwe n'ubutegetsi ku mpande zose zitandukanye. Delegation ya Kinshasa n'abaraba bakomotse muri AFC bose bakaza guhurira hariya. Ntabwo birateguka neza rero, niyo mpamvu Kabila ubwe yanditse aravuga ati ntabwo ubwenge Kinshasa ifite iburusha opposition, ntabwo iburusha abatavuga rumwe n'ubutegetsi bose. Atahubwo umugambi ni wa wundi. Ntabwo Joseph Kabila afutuye rero ibyo yarashatse kuvuga mu nyandiko, ariko yavuze ko Kongo, abaturage bose ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo badashaka kuja munsi y'ubutegetsi bw'igitugu. Yakoresheje ijambo dictature, ari ryo isobanura ngo itegeko. Ntabwo Tshisekedi kuri kubatumiza Angola yabanjije kubagisha inama, ahubwo yabikoze ngo mu itegeko. Yifashishije kuba Leta z'Ubumwe za Amerika bari kumwumvira, yifashishije kuba Uburayi buri kumwumvira. Atahubwo ntabwo ibyo bihugu byose bifite ububasha ku baturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Wa kane mwiza turi tariki 19 ukwezi ko no kwa kabiri 2026 tugarutse muri studio za Connect Media TV, mwe muri hirya no hino bifuriza gukomeza gutsinda ndetse no kugendererwa n'uhoraho. Imana y'amahoro bikomeze ibaha ibyo mwifuza byose muri ukwezi kwa kabiri. Ndirwa masasu Jo kubw'Imana. Ikinzanye muri studio muri aya masaha no kugaruka ku nkuru zigezweho hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko ari na gace twitegeye muri Kivu ya ruguru ndetse no ku ruhande rw'u Rwanda ku mupaka munini wa Rakoronesh. Rwose kugera hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibintu bitworoheye cyane. Leta ya Kongo iyobowe na Felix Antoine Tshisekedi Chilombo imaze gutanga ikirombe cya Rubaya. Ni ikirombe gikungahaye kuri korota, igihaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ese ibintu biraza kugenda bite? Leta ya Kongo yemerewe gutanga imitungo yigaruruwe na S23 ku buryo ishobora kuyiha igihugu cyacyo cyose. Turaza kubisesengura na Baraka Pascal uri hariya mu birombe bya Rubaya, aho abenshi bakunze kwita ngo ni ibinyangara. Puezero haravugwa imirwano mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki 19 haramukiye imirwano.
twirwaneho MRDP ndetse ifatanyije na AS23 bamaze iminsi barwanira muri biriya bice ndetse baza no kubyigarurira. Byifashe bite? Joseph Kabila Kabange yanze ibiganiro by'i Rwanda birangira ibiganiro bye biteganyijwe ku munsi w'ejo kuwa gatatu tariki 18 bisubitswe. Warikare abacancuro bamanutse nibo bari kurwana muri biriya bice, abatojwe n'ababirigi ndavuga abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barakoresha imbunda zirasakure cyane hariya mu birombe ya Warikare, turabigarukaho. Ingabo za FARDC FDLR barashinjwa gutwika amazu y'abanyamurenge ara mu misozi miremire, ho biraza kurangira bite? Byose turaza kubigarukaho mu kanya gato. Icyo usabwa ni subscribe, sharing n'ibiganiro tugana tukugezaho, maze ibintu bigende neza tano kwa tano kabisa. Komeza utsinde. Reka nshake mugenzi wanjye yitwa Baraka Pascal, ni umunyamakuru wacu ukorera muri Kivu zombi, haba Kivu ya ruguru ndetse na Kivu y'epfo. Yarangije gusesekara hariya mu birombe bya Rubaya kugira ngo tuganire kuri iyi nkuru isa naho igiye gutungurana kuri uyu wa kane. Baraka, uraho neza aho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Urakomeye? Uherereye mu bihe bice Baraka Pascal? Ubu mpagaze mu misozi ya Kibabi, hafi neza na Rubaya, ni mu bice bya Ngungu, kupema ya Kibabi, ni muri teritwari ya Masisi, Kivu y'Amajyaruguru. Aha imvura iramutsigwa ku ruhande rw'u Rwanda mu karere ka Rubavu, aho irimo kugwa? Imvura irahari byinshi, kogo imvura yaguye, ubona ko imihanda yangiritse mu gihe 23 yari yagerageje kuba yasana imihanda, ariko ubona ko biraza kugorana, imvura ni nyinshi. Impamvu tuguhamagaye muri iki gitondo, leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye ikirombe cya Krota cya Rubaya kigenzurwa na AS23 ku rutonde rugufi rw'imitungo y'ingenzi cyane irimo guha Amerika mu rwego rw'ubufatanye bushingiye ku mabuye y'agaciro, nk'uko ibiro ntaramakuru bya n'ibiro ntaramakuru Reuters bamaze kubitangaza mu nyandiko bashyize hanze. Ikirombe cyangwa se ikinyangara, nabonye mubyitaho, ni ibinyangara bya Rubaya aho muri teritwari ya Masisi naherereye, ni kimwe mu bihunitse korotanye cyane ku isi y'abazima, ivamo ibikoresho by'ikoranabuhanga bya electronique. Ubwo naraho muri Rubaya nabonye hari abaturage benshi, amaze n'iminsi habereye impanuka yahitanye ubuzima bw'abatari bake. Baraka Pascal, aho herereye abanyamerika baba bahageze? Abanyamerika ntabwo barahagera, kandi urabona ko byaza no kugorana. Haragenzurwa na 23. Ni Kinshasa iri kugenda ikoresha ubwenge bwinshi cyane mu bijyanye no gutegura imirwano. Ubona ko ku ruhande rwa 23 ruraba ari urwenzo. Urabona ko biriya birombe bya Rubaya byari bisanzwe bicukurwa na ba nyiri bwite, abaturage ba nyiri ya mitungo. Hari mangano, hari korota, hari casterite na turmarine. Mbese biraza kuba ari ikibazo gikomeye gishobora no gutuma impande ebyiri zihanganye bongera gusubira mu mirwano noneho byeruye. Ntabwo abanyamerika baragera. Leta ya Kongo ivuga ko ikirombe cya Rubaya gikeneye amafaranga ari hagati ya miliyoni 50 z'amadolari cyangwa se miliyoni 150 z'amadolari, narenga miliyari 219 z'amafaranga y'u Rwanda, kugira ngo ikirombe cya Rubaya cyongere gukorwa cyangwa cyongere gukora mu buryo bunoze mu nkuko cyahoze. Leta niko yarayanditse. Ibi leta ya Kongo irabishingira ku biganiro cyangwa se ku masezerano yagiranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Rwanda rwari ruhari y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Abenshi barimo kwibaza kuri uyu wa kane, leta ya Kongo yemeye gutanga imitungo yigaruriwe na AS23, iracyafiteho ububasha? Ikibazo gikomeye, nubwo hari inzira y'ibiganiro cyangwa se inzira igamije gushaka amahoro biciye mu biganiro impande zombi izaba zaremeranyijeho, ntabwo Kinshasa kuba yafashe gahunda yo kuvuga ngo yongere ibirombe
biri munsi y'ububasha cyangwa se mu bice byamaze kubohozwa na M23, Kinshasa nayo ubwayo izi ko bitashoboka. Kuba ibishingiye ku kwita ko imitungo iri kuva muri biriya umusaruro w'amabuye y'agaciro uri kuva muri biriya birombe ati waba uri kugurishwa uciye mu Rwanda, niko Kinshasa iri kugenda ibivuga. Nibyo bitanashoboka, ubona ko noneho hagiye kuba hatangira imirwano ikomotse kuri iyi ngingo. Ntabwo byashoboka ko M23 yakomerera ko abanyamerika baza ngo binjire mu birombe. Ba nyir'ubutaka ubwabo bari kuvuga ko bamaze kubohoka ku ngoyi ya Kinshasa. Kinshasa yarifashe nabi abaturage muri biriya bice. Ba nyir'ubutaka ubwabo Kinshasa yari yarabangiye gucukura amabuye yabo, ariko muri iyi minsi ubona ko mu Rubaya, ahitwa za Ruhihi, ahitwa za Numbi, ibirombe biri gucukurwa na ba nyir'ubutaka, nta n'umusoro n'umwe bari kwishyura. Wumva rero Kinshasa ishaka kongera kwatsa umuriro, ariko iri gukoresha utuntu tw'ubwenge tw'ubucakura twinshi iri kugenda igaragaza amatangazo ye. Ubwo bucakura uvuga leta ya Kongo ivuga ko ari diplomasi yahagurukiye ndetse n'imirwanira yikaza, ariyo mpamvu abenshi bashingira ko niba Felix Antoine Tshisekedi Ikirombe akomeje iyi strategy yo gukoresha diplomasi ndetse no gukoresha uburyo bwo kongera intwaro n'abacanshuro, ibi ngo biraza gushyira igitutu kuri M23 natwe ngo bakarekura ibi bice bafashe. Abenshi nibyo bashingiraho, cyangwa se Amerika yakwinjira muri urugamba ikazabasha kubwira M23 nuko yarekuye Uvira ikarekura n'ibindi bice. Mu mbali zawe, niba Amerika igiye kwemera iki kirombe cya Rubaya ikaza gucukura amabuye y'agaciro, Amerika iraza gusaba M23 gutekura intwaro mu gihe iraba ihoberana na Felix Antoine Tshisekedi, dore ko na Trump aherutse kumwita umugabo w'intwari ubwo yari mu masengesho yo gusabira Amerika. Muri gahunda ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ntabwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika izacukura amabuye y'agaciro. Tubisesenguye neza nk'uko amasezerano bafitanye abivuga, Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibo bazaja bagura bagenere n'igiciro abandi bashaka kugura, ariko havuyemo Abarusiya n'Abashinwa ku kigero kingana na 50%. Niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagiye kwemera ikirombe cya Rubaya, ntabwo bakwirukana ubuyobozi buhari bwa M23. Ushaka ko Kinshasa yishaka ko agaciro ari kuva muri biriya birombe, abaturage ba nyiri mabuye bemerewe no kuyagurisha. Kinshasa iri gushyiraho itegeko ivuga ko agiye kuja aca ku bubasha bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umva ko binagoye, bari abaturage bamaze kwiyubakira irindi soko, muri iyi minsi bari kugurisha ku giciro bashaka, bitandukanye n'igihe M23 itari yakabohoza biriya bice. Kinshasa niyo yoherezaga ibiciro igashiraho abanyafrika y'epfo kugira ngo bagure amabuye y'agaciro ku giciro cyo hasi. Ubona ko muri iyi minsi abaturage bavuga ko ubwabo bamaze no kuboho. Ntabwo rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika bazaza ngo bashireho amategeko ngo bavuga ati buca na buca. Urumva ko byarinda intambara noneho itandukanye niyo twari turi kubona. Abaturage ba Rubaya, abaturage ba biriya bice byose birimo amabuye y'agaciro bamaze kubohorwa na M23, nabo ubwabo bari gusoma ari amatangazo, bari kureba ibyo Kinshasa iri kugenda ivuga ko ifite ububasha ku mabuye y'agaciro ari munsi y'ubutaka bwamaze kubohozwa na M23. Abaturage bakavuga ko bitashoboka ko batakongera gusubira kuri ya ngoyi bari baboshwe igihe bari ari nako ku rundi ruhande ubona ko Kinshasa iri kugenda igafata Abaririgi, igafata Abanya-Israeli kugira ngo bagende basatira ibice birimo amabuye y'agaciro. Ni imirwano rari gutegurwa mu buryo bwa diplomasi, ari nako kuri tere biri kugenda bihindura ishusho. Turaza kubigaruka mu masaha make cyane ari imbere, turebe niba leta ya Kinshasa iri gukoresha abacanshuro
irazana abanyayisiraheli, irazana abarusiya, irazana ibihugu bitandukanye sa Amerika. Inyungu zayo ntishobora kuzibura, ugasanga habaye intambara itarigeze ibaho hano mu mateka ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo y'ubucuruzi ndetse n'intwaro muri rusange. Puezero haravuga imirwano kuri uyu wa kane. Puezero iragenzurwa nande Baraka? Gace ka Puezero nga position strategique nk'uko iri kugenda bigarukwaho. Puezero muri aya masaha igice kinini kiri mu maboko ya AFC bar twirwaneho. Ubona ko imirwano imaze icyumweru cyose ihanganishije ziriya mpande zitandukanye itaragira ikigeraho ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa, kuko abitwa twirwaneho bakaniye bavuga ati nta na rimwe guverinoma Kinshasa n'uruhande rwabo rwabazareno bakongera kwisubiza minembwe. Ni ikibazo gikomeye ku baturage bari hariya, kuko ubona ko imirwano yo muri iki gitondo hari kumvikanamo ibisasu byari n'ibiremereye cyane. Guverinoma ya Kinshasa iri kwatsa umuriro ivuga ko ari wazarendo bari gutera. Guverinoma ya Kinshasa iri gukoresha imbaraga nyinshi. Abacancuro bari hariya Puezero mu gace yego amajyepfo ya Puezero, abacancuro bahageze. Ubona ko ni imirwano itaraza koroha mu masaha ari imbere. Twirwaneho bagiye kuba bahanganye tena nira mitwe yose n'iburiro bafatanye. Ku munsi w'ejo hari ibiganiro byari biteganyijwe i Rwanda, ndavuga ku wa gatatu tariki 18 byagombaga guhuza abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibiganiro amakuru angeraho mu ntago byabaye. Joseph Kabila yanze kwitabira ibi biganiro. Habaye ikihe kibazo? Joseph Kabila ni usa naho ari guhagarika ibi biganiro, kuko ku ruhande rwe n'abitwa Sovole Congo bavuga ko Tshisekedi akabanza kubemerera ibiraza kuba byaganirwaho, hatitawe ko kuba afite ububasha nk'umukuru w'igihugu yategeka abatavuga rumwe n'ubutegetsi kuba baja Angola mu biganiro. Hari yateganyijwe ko haragaragara bitwa societe civile, hakagaragara abatavuga rumwe n'ubutegetsi ku mpande zose zitandukanye. Delegation ya Kinshasa n'ababa bakomotse muri AFC bose bakaza guhurira hariya. Ntabwo birateguka neza rero, niyo mpamvu Kabila ubwe yanditse aravuga ati ntabwo ubwenge Kinshasa ifite iburusha opposition, ntabwo iburusha abatavuga rumwe n'ubutegetsi bose. Atahubwo umugambi ni wa wundi. Ntabwo Joseph Kabila afutuye rero ibyo yarashatse kuvuga mu nyandiko, ariko yavuze ko Kongo, abaturage bose ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo badashaka kuja munsi y'ubutegetsi bw'igitugu. Yakoresheje ijambo dictature, ari ryo risobanura ngo itegeko. Ntabwo Tshisekedi kuri kubatumiza Angola yabanjije kubagishaho inama, ahubwo yabikoze ngo mu itegeko. Yifashishije kuba Leta z'Ubumwe za Amerika bari kumwumvira, yifashishije kuba Uburayi buri kumwumvira. Atahubwo ntabwo ibyo bihugu byose bifite ububasha ku baturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi biraza kurangira bite Mugejao ukomeje kugenda agaragaza uruhande abogamiyeho mu biganiro byari Rwanda imaze n'igihe ntacyo byigeze bitanga? Ese biraza kurangira bite Baraka mu gihe yarangije no gutanga umukandida Ndayishimiye Evariste uri kwitwa ngo n'umuyobozi wa Afrika, kuyobora umuryango wa Afrika yunze ubumwe, ayoboye ibihugu birenga 50? Birarangira bite? Mu gihe ibiganiro byaba bitabaye, dialogue inclusive iraza guhuza abakongomani bose muri rusange, ninde turufu ikomeye ku ruhande rwa AFC bafite n'umugambi wo kubohoza ibice byose bikigenzurwa na guverinoma ya Kinshasa, kuko urabona ko biriya biganiro byari byitezweho ko ari byo biraza gutanga ishusho nyayo y'ibyifuzo by'abaturage bose muri rusange. Mu gihe byaba bitabaye, abaturage ba Katanga, abaturage ba Tanganyika, ibice by'uburasirazuba nkaza Ituri bakomeje gutaka basaba ko babohozwa na AFC barma 23. Biraza kuba bitanze n'ishusho y'urugamba ruraba ruvumbitse, kuko dialogue inclusive
yari iraza kuhuriramo babandi bose batavuga rumwe n'ubutegetsi. Mu gihe rero yabitabaye urumva ko ni ikindi gihombo ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa. Muri iyi minsi ibiri nabo bugarijwe n'ikibazo cy'amakudeta cyangwa se hari gushaka guhirika ubutegetsi bwa Tshisekedi nubwo badashaka gutangaza amakuru. Twari tumaze kwakira amakuru avuga ko unité spéciale yari iteganyijwe kuba deploye Kisangani y'abasoda batorejwe muri Israeli. Ejo ngo bari bashatse gukora kudeta bafatanyije n'umuministre utaratangazwa. Kinshasa ubona ko ni ikibazo gikomeye. Iyo kudeta uvuga yarigiye kuba ku munsi w'ejo i Kinshasa. Yarigiye kuba ku munsi w'ejo, turaza kugarukaho mu kindi kiganiro tubasobanurira abari bagize uyu mugambi. Hari abaministre batatu bari kuvugwa ko baba babaza no gutabwa muri yombi ahitwa Deniape. Kinshasa mu gihe yabuze ari amahirwe yo kuba bakwicarana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi Angola, urumva ko binabo kiratari kibazo gipe mu bijyanye no gushaka umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ushimira cyane. Murakoze. Arakoze cyane umunyamakuru wacu Brake Pascal Baraka. Turagaruka kuri kudeta imaze gupfuba hariya i Kinshasa mu masaha make cyane ari imbere. Gusa dusoza mva muri studio ndagaruka mu kanya wari kare. Abancacuro benshi cyane bamanutse batojwe n'ababirigi ndetse n'ababirigi ubwabo barimo kurwana muri kitondo cyo kuri uyu wa kane. Imirwano irabera mu misozi miremire irimo ibirombe by'amabuye y'agaciro by'abashinwa hariya muri Warikare. Ni mu gihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryatangiye kurenga ku gahenge ku munsi w'ejo kigateganyijwe katangajwe na Perezida wa Angola Lorenzo, mu gihe umuyobozi w'umuryango w'Afurika yunze ubumwe ariwe Ndayishimiye Evariste rwose yashyize agati mu ryinyo. Imirwano rwose ikaba ikomeje kugenda imera nabi cyane. Biraza kurangira bitendaga ku kanya gato muri studio. Mukomeze mukunde Connect Media TV, mugire no wa kane mwiza, imara amahoro ibaride. Turasubira.